Dubai, umujyi uzamuka mu kirere n'ibicu bigaragara nk'ibyavuye mu ntekerezo z'umuntu utabarizwa mu isi ya buri munsi. Ni ishusho y'ahantu hagerageza kurenga imbibi z'ibishoboka. Byose bihubatse mu buryo buhebuje, bitatse ubukire n'uburumbuke, kandi byateguwe mu rwego rwo gutangaza isi. Ariko uyu mujyi w'igitangaza benshi babona nk'umurwa w'ejo hazaza, ufite urundi ruhande rutamenywa na benshi. Hari ahantu hihishe aho ubucukuzi bwa zahabu bukorerwa mu mukungugu, ariko ubwiza bw'ibitatse bukabura bugasimburwa n'ubuzima buri mu mwijima w'akarengane. Aho ni Sonapur. Ku bantu basura Dubai, iri zina rimeze nk'ikintu kitazwi, ntirishobora kugaragara ku ikarita y'aho ba mukerarugendo banyura. Ariko ku bihumbi by'abakozi b'abimukira, Sonapur ni ishusho nyayo y'ubuzima bwo kurokoka. Uyu munsi Amayobera TV aragutembereza mu rugendo rwerekana impinduramatwara ikomeye iri hagati ya Dubai ebyiri. Iya mbere mu buzima bw'ibishashagirana wagira ngo ni ijuru ryibera mu isi. N'iya kabiri y'ubuzima budahinduka bwo kurwana no kubona ibyangombwa by'ibanze mu buzima. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi shene yacu kandi yanyu.